Right, baratli bategi magole ya maoto mo go mahlo 7th festive annual tournament re topile sebapadi se leng gore ke sebapetse karolo e botse ka ra papadi ya bona tumi monna ko go felle nickname ke re kwene COVID-19 monna ge shu re go fa sebaka se o tamishi balatedi magole ya maoto thobela ka moka balatedi ba kgole ya maoto ya bolela mo ke yena tumi COVID-19 thawa ka guru ga re bona le kile go tlo re thega le gore supporta ya monne a bolela o tsere se atlase o se tshetse ka mshat a bona tabartsene ditabeng tumi monna o kgethilwe jwala ka sebapa ka e mongwe wa dibapadi tse leng gore di bapetse ga botse ka papading ya lena ge le bapala maleka le sehlopha sa Young Chiefs e ka ba maikutlo a gago ka gare ga papadi ke ya mafeng maikutlo a ka nkare ke ya mabotse cause nna le papadi jaaka be re thušana a se ke kgwetse go ba man of the match ke le one ke thušitšele ke bona gore ke fetse ke bile man of the match re lekile ka moka re paletse go wina ka gare ra thušana gape go di-penalty ge re tšere game so ka mokgo ke leboga le bona ge ba re thušitše go fitlha mo